Is-sibt filgħaxija se tittella t-tieni edizzjoni tal-isfilata tal-moda uniċi in Passarella, sfilata b'differenza, illi fiha jieħdu sehem modelli b'abiltajiet differenti. Lan ta' din l-isfilata hu li dawn il-persuni ikunu ta' aspirazzjoni għal nies oħra. Il-mistiedna speċjali għal din is-serata se tkun Madeleine Stewart li ta' 22 sena hija l-ewwel modella professjonali fid-dinja bid-Down syndrome. Hekk kif daħlet fix-xena tal-moda, Madeleine mal-ewwel serqet il-qlub ta' kulħadd, filwaqt li saret ta' ispirazzjoni għal ħafna nies. Kollox beda madwar 5 snin ilu meta r-ritratt tagħha tal-before and after li tpoġġa fuq il-medja soċjali mal-ewwel mar viral. Minn dak il-ħin stess bdiet tirċievi qatt ta' telefonati minn diversi kumpaniji tal-moda sabiex tibda timmodella magħhom. F'tem ta' ġimagħtej biss spiċċat fuq diversi magażins f'150 pajjiż madwar id-dinja. Inkitbu ħafna artikli dwar Madeleine u fl-aħħar waslet is-sejħa biex timxi fuq ir-runway fi New York Fashion Week, il-ħolma ta' kull modella. Roseanne Stewart Madeleine b'ton emozjonanti starret magħna li meta rat li l-binta timxi fuq il-catwalk seta tal-ewwel darba f'ħajjitha tesperjenza dak li esperjenzaw ġenituri oħra li m'għandhomx tfal b'din il-kundizzjoni. Dakinhar kienet l-ewwel darba li Madeleine kienet verament aċċettata minn kulħadd. Minn dakinhar l-hawn ħajjithom inbidlet totalment. Before Madeleine went viral, we had a very busy life at home, but it was just an average life. In the last 4.5 years, Madeleine's walked at the last 7 seasons at New York Fashion Week, Paris Fashion Week, London Fashion Week, in the Middle East at Runway Dubai, China. So we've been constantly travelling and advocating for people with disabilities. So now we're constantly on the road, aren't we, baby? We are? Travelling all the time? Roseanne tistqar magħna li permezz ta' Madeleine qed jirnexxilhom ibidlu l-mentalità tan-nies kif iħarsu lejn min ibati mill-kundizzjoni tad-Down syndrome. The world has completely changed since Madeleine has been modelling, which is such an amazing thing. There's still a long way to go, but we will continue to advocate and we will continue to travel and educate people, and hopefully with time you will see people with disabilities on every catwalk around the world. Madeleine tgħidilna li l-aktar post tħobb timmodella huwa fi New York. Where's your favourite place to model? New York. New York? Yeah. She loves New York. Illum il-ġurnata Madeleine għandha l-linja tal-ħwejjeġ tagħha, filwaqt li qed tkompli taħdem biex tkun ta' ispirazzjoni għal nies bid-Down syndrome.